Kau boleh hi baru aki nong kercan? Kiba syai pai kena ke video ke jonga man lagi por. Kena ke video ke pamenta ngan shet yau ne usop pai la ne usopi la ne usop tai. Te parlok baro kena ke video to ucek na ne usop pai te ketu ke lok kiwa request kena ke video penyu ngaya pi kena ka request. Te skau pa pai hado wakut. Te kini ondang la website iki hapok umlo. Ngaber yau no shenrai la ne ucermin. Bat menta undang ngaladap klek yaki bat uno shenrai na ne ucermin. Ngan sa i ketukan Nepal. Hadin kata ngan sathe hau pedung. Bat ngan sathat hakasngi kum shisngi la ne arsngi. Hadin arsngi bangaladap tat iki mentapat ngan the hakane kada bor bat ngan sakle bat ki wei pat ki jingkle. Kine mendadap tat hakasngi te katuban ukle nga wa ki wiwan ki jingkle. Ne hang ne dai u chili powder la ne u somken lawet. Kamlu ki somken kitu ba syaibu asyar nang tau ne masala bangi syaibu asyar hi modi masala la ne asyar papha. Kane hang ne pat dei ka umpnyang im ka umpnyang pat ngila ban ai kat bangi kwa hi ladangi kwa ban ai duna la ne ngi kwa ban ai bunro. Menta hadin bangiladap ai lot ikini kijing dan kam barokoi ngin sakle bhai ki bat ngin satap biang yakin riu na nyau kunta kat bakwa hi la bantap barok shimit ro bat hadin katakan riu la nyau kunta ngan sasdi pat yaki hakawai pat kumpnyang hau kyo. Hakane kepor ngathe iki haka umpnyang kaba bompat thnam kamot kadang sma im malumala ka umpnyang. Ka umpnyang hang ne ngila ban ai khandial lane ai khambun ro. Bat nga sa ai biang kamlo sa khandiat. Kat ban biang hi kat ban la hi ban bam. Hadin kata ngan shet yaki tang san ne nriu minit kumta hi haka ding kabak kham he. Hadin san nen riu minit menta kine kila long bat ngan sa i yaki bakin dai tha nang ta ngan sa the papo ubelor. Uneu sopi hang ne nga shet shi kilo nganang mot kaladap kene kebilor penban kadang shiteng hi tengan sa shet biang hi hadin habot ngan sa thep lang hakajo kebilor. Te parlok barok kene ke video ke pamenta pas shet yo neu sopi la neu sopai kelakot tengin sekendo pat koblai shibun.